Odi, cura. Odi. Evo. Evo. Dečko. Pa evo, prije svega mogu reći znači, da na posao dolazim s osmijehom. S posla odlazim s osmijehom, a radni dan izgleda tako da znači, kad se dođe na posao, ide se u sobice gdje se timaritelj preslači, oblači znači, radnu odjeću, odlazi do svake nastambe u kojoj se nalazi životinja. Prije samog puštanja u vanjski dio, znači prvo se nastamba obiđe, pogleda se da li je ograda u redu, da li ima nekih stvari koje bi se trebali riješiti prije nego se životinja pusti u vanjski dio. A ako je to sve u redu i kad se to provjeri, znači timaritelj dolazi do životinje gdje, ajmo reći, im zaželi dobro jutro. Vi ste ovdje samo da im poboljšate i uljepšate ovaj boravak ovdje. Znači, moj posao je da ih timarim, odnosno da im čistim nastambu, da svaki dan imaju svežu vodu, da se fino mogu doći leći na večeru čisto, da im je toplo i da im svaki njihov dan ovdje, ja mogu reći, uljepšan na način da radimo takozvane enrichmente, znači gdje životinjama svaki dan nešto novo stavimo u nastambu i obogaćujemo znači, njihov životni prostor. Znači sa lavovima radimo kolega i ja, znači nije veliki broj ljudi kod njih, iz razloga jer su to životinje koje znači, naviknu se na neke ljude i jednostavno ajmo reći da se morate kliknuti s njima. Ne? One znaju da kad ja odlazim na godišnji, tako da recimo evo iza mene ta špilja gdje se oni znaju odmarat i recimo kad dođem i kao posjetitelj u zoološki vrt, znači u civilu, iako je 100 ljudi ispred mene, oni će mene uočiti. I tada se spuštaju iz ove špilje i dolaze do ograde i prate svaki moj pokret. Sami kontakt direktno, znači mi nemamo s njima, ali smo jako blizu, znači dijele nas samo vrata i sigurno nije ugodno kad stojite pored lava od 250 kila i svjesni ste kakva je životinja pored vas, tako da, ali mogu evo napomenuti da dosta često me ljudi pitaju da li postoji strah, mogu reći da ne, što ne znači da sam lud ili da nisam normalan čovjek, već jednostavno kad ste vi opušteni, onda je životinja opuštena, tako da stečete to povjerenje između vas i njih. Timaritelj mora voliti životinje. Ja mislim iskreno da čovjek koji ne voli životinje ne može ovdje niti raditi. Znači morate voliti životinje da bi radili ovaj posao. Druga stavka je definitivno da je čovjek odgovoran. Znači morate biti svjesni da radite sa divljim životinjama. Životinje čekaju sekundu, znači je dovoljna da napravi ono što naumi, tako da vi morate biti jako oprezni i odgovorni prema svom poslu. Meni je ono što je najzanimljivije kad lavice idu u lov. Znači, to su životinje koje kad odrede svoj plijen, ajmo reći u ovom trenutku nek to bude zebra, znači oni prvo u tom krdu gdje su zebre gledaju da li ima koja ozlijeđena životinja, što znači da ona neće jako puno moći bježati. Ok, znači hrana nam je za čas ovdje. Ako nema ozlijeđene, ima vjerojatno neka najstarija životinja u tom krdu, što opet znači da neće puno bježati. Ili mladunac zebre koji je neiskusan i opet također im je za čas ovdje, znači njima je fora to da oni što manje trče, odnosno da se umaraju, a da im je hrana za čas, ajmo reći, na pladnju. Ako pričamo o kilaži, znači muški lav pojede do nekih 6 do 8 kg mesa, cure 4 do 6. U principu mi, timaritelji u dogovoru sa nutricionistom, se dogovaramo u kojem trenutku će koja kilaža mesa ići. Ženka nosi mladunce, vi to znate. Dođete jutro na posao i vas dočekaju, znači 2 mladunca koji vas gledaju. Ona vam daje do znanja da su mladunci došli na ovaj svijet. Mislim da ne može jutro bolje početi od toga. Ne? Mogu reći da recimo ovaj posao ne bi nikad mijenjao. Ovdje sam jako sretan i nadam se da ću ovdje i do mirovine.